Yamma Radio for 97.1 for watching. Yamma more aquaba. Ya do almost papa fancy we are good more and some. Yes, so said ye yakano. Memenda. Bukum arena honey ye shia. Brana behu champions no. Mobia chichira pobia to timano and confuse you. Rather matter was said that so wakra man to Mr. Okoso akra man sa efamame. Enti kwasi mem kwa adum online na o de dobokra no baby aba me dey wapaba wapaba o dey adomonline.com and someone no na ye dey ebe na sekunkruma na ekasa mi hu na che o mi hu na chapa dey okay oni samia nyina until Saturday mi hu wo mo makota de do dey ye piesiefo ya o munyi wo mu ho adi mra mo mra ne hu ko mu anka de hu a yede ka especially sekun kuma de ye hu a ne hu osage totakwa me kuma fa hu se yese bebre na na nchirima na ehu no hu se na osage fotie sa ba de da osage fo no onye kokko aha nti kokko no pe na na difference ba mpaso no de paso no de nti no say I can't be like my father but I can be honest about him. Okay. Ti sekun kroma na kasa no kre kwesi even wa makra wa so ni say sa nti ano de no kre no ano o ka no untumi nyese wo no ada ehsono wo ni moja ade na nso untumi nyese wo no nti ano so ho asem enie afa ye mampani ye first lady Lordina Mahama full test efa na speech on the 7th UN General Assembly prayer service for children obadomonline.com e wo ho medofo wa akọ na kohwe mpaya oba pani adwa ama mofra nyina na wo hwe Lordina Mahama matan ne nkwada apomoden ene nwumasua de eda na koma so apomoden nwumasua matan ene nkwada eda na koma so eno na Lordina Foundation egina ho edema nti oba wo kwaso nti anya me nwanwa se ye choose no you choose Lordina Mahama so me bompa ye mankwada because what nkwada ase enye ne yemu mankwa na ye ne nkura o so wo kana nafo a wo ene nkwada a wo hwe wo mo a ka wo mie wa no nkasa keke Lordina ho kwaso o papa ye nti na ate ase Ewade be koso anu ahira no atere wahie waye nkunimdifo abribia oba pa ho kwaso mpaye ne yasom na menso edimunti eye adwuma yeda se Ewade hwam so mfa momra enti wo ba adomonline.com asasam no wo ho and afei stop galamsey now youth march in Accra to demand immediate action to ba adomonline.com pictures no wo ho wasi galamsey no ho say aye kasa keke no hey aye kasa keke o also University of Ghana Research Department for a report be on the real impact of galamsey. I'm hoping say yesabe kana this week and ye ne ahwefo be share that report no e bia ye share antiase and the next few months to come the challenges are ye many anye den and deal with the canker. It's serious o man nyina betimi a face. It's serious o I also men I saw community we in to be into and be oh did it's serious o ye di kura galamsey mu yare no dia na ye di de kosa na research bi ba ye say ayi bi refi kontomre ayi banche ayi mu ma say be fufu so do bi e okotena choba woni ba bi abanche ifre ba ni onyina ayen se bi pewufuo one bot ayi one round ni etwa de ma 20 Ghana mummy nyina ye sorry o mi afia no ntum ni enya sa ye kasa keke ase touch and go ye kaneko ye sremu o mu amutu yi tiadomonline.com eno so ewa ha Lordina Mahama urges global action for children at UNGA prayer service eno so said maka dada no tewu TUC slums breakaway unions urges junior staff to support ongoing strike. Tiano so ehwasem adomonline.com sama ode baye edono. If you ever daily graphic the bokata odo aba no so ento aso wo de penny powder Ghana Education Service Symphony aba Professor Ernest Kofi Davis Efoni eniem. Or see SHS students must use harmonized prospectus. Freshers to report October 18th.
eti yakopon ya adma October bosom de to so du nwotwe ene e mofre na fe no mo konto aso school no eco school but GS pani e kasa se on de or se SHS ni nyinada se prospectus we di prayer kwa or se owa se prayer prempe de prayer amani apode prayer se yemfa prayer nko a mo bi afa prayer nko enye se fantimane fantipem se ye de beji sumye owa as far as there be ye de pepper spread nko ha o se there be obi o se harmonize o se baako se bia wo tisi abonte na akoto a unto was de na unto amani ampon de uto bi ha de pepepe na fiaro se bia se ukoye hospital wo don ma na otwe bia nipa best 20 ne ko hospital over food poisoning na se galamze na bia over food poisoning onko baka say wo unze it was read that poison food any food poison ono maka ni nyina abom ka ni nyina abom yes se na otwe bia nipa 20 kwasi se uyi bia yi galamse no kra mfi no kra ya nipa no vendors no ya to aduane na kra no ya huni die na ti sei afia nyame ni pani ya huni die na ti sei hwe every fo amomoni amra nipa bonefo bi sika pe bonen ye na afia mo de enwo na ewo fufuo nkran kodwem ye de hye body na restaurant kesi bi pa ewo east go afia so tom fufuo na de si wo 5 minutes wo fa se bo ebe gene Udi phone si wo 5 minutes fa kwan wo so 5 minutes serious ube yi phone se bo ebo ade na ye di ehu anwo restaurant kesi pa o east go se ne bo ube wie be 150 penifo ni mo ye be sremo enuane amanfo bi di sika peni sika ni bre e to won kran krodwe mu no anu odin dodo no odin ese udi hu sisa ayi agini ade gugu sa ko bo bi adin o sere woni di mu a wona eye aduane ewo ayi restaurant outdoor nimdie papa bi a hye de wo ewo aduane no aho because ni pameti sika ko fo bi a wonya nimdie ne titie ewo aduane no atwa de kan yenti no e de wonye kire ho a no ko fo bi afiri ba bia no naba obi oye adwuma ma ayi oye aduane ma nipa miensa kra na ase ehye so me aduane ma nipa be 1000 ye be slave die aduane boni a ye di won kran krodwem no Ghana miamia wodo bin eye adoso dodo aside no so na America say vendors no so crowd ye ho watwitwa more washa net washa apron washa gloves binum ni ade ma hu ni die nkoso na ye nim ho no ma na se gata bi wo ho ye make sure say always ye atete ho ene ba bia ye no ye nuane no so ye make sure say ho so ye neat sometimes ko wani ko hwe kitchen ho no mo pa sanya aduane na ehye pa na ekele James na to anse pa na se wo de ne de mu onwunu kaka bia kwela nko a ayam tuo nko a no bia beti sika to aduane enwo ne de kan fam na ko se ne body na afra no eturi foni si wona de eyi tawo anase tissue etoso a o maso a enwo nko a ade de sika pe bone no no na de esam agu nkatie ma ya nkatekwan me yanom ade esam ni wo every folk krom ha no efie nto aso eti daily graphic enno daily guide NPP yensuro ehunahuna demo today wow eti enena yensuro ehunahuna okay eti na NPP omo demonstration ya Salah Mustafa edie no mu no enena ehya omo si yensuro ehunahuna Nana Jobs Mahama over poor performance. Nana go for so na keke bi ache jomama yi. So mama be ya bosome nwotwe konkrin de kunya monyo. Enko ye kra. Tokonos removal as Supreme Court judge unlawful. Ansa asare enka de pedepa no da ye legal profession anom ora asasa so na kasem. Ese ba be toko no se ke na chief just name we say pam ne se otemuafo man Ghana tebo dwumenkum de entweye ene Ghana mamra no ebo brane yafa yakọ kese so koma daily guide o mo ka se nua George Clifford wusu ya so tina nan mo nse do Clifford nyame mfa okra ensi nyame mfa okra yeah no hwe obetia yeah Clifford nyame mfa okra ensi emsuan so nka fra na mo nhede semtrefo nyina na ye die mia eti kan besua ho eme hu nyina yakọ Kumasi bounces back after Asante Imas funeral afedie
Kumasi say boomi bra. Nkwari na ne boomi. Kumasi asa. Esa e boomi ebiem. Daily Guide Wakata and the catalyst. Fuel trade poised for major boost. MPA plans second berth to speed supply. NT or the MPA penipan phone about lawyer energy tabaclo. I say pen for the she e go akwam se na be ya Ghana fam nwudwe no e betimi tum po akona nim ye pa. Fear grips war after ninth watchman found dead. Oh. So no yeah. Why Baumia faces OSP investigation over alleged corruption? The Boka Table Amania say yes will be actabri Dr. Mahmoud Baumia ne ko OSP onum. So much the Queen of Fast years born a campaign huntua. Mahama to address UNGA 80 on Thursday. Yakupo yad madaya wada and a Ghana man penny His Excellency John Dramani Mama. Esbenya kwenya akasa ewo wiase aman kuba tan twem de kase yakoso America ememu eti eno so enonom. Daybreak the Bokata eniem. Health alert. Crops, fish poison in Galamsey areas. Steady for ya by say and then fish ya yewi. Ghana de no ya yewi. Any mu enwiane de ya yetu free yemfom no. Galamsey e say ni nyina. Wudro ya ekum nyese ya na de wudro gumo nyeso bi na yakoto adwe no poison no Galamsey fo ne mabɔ no di gu asase so ntino e say yenuane e say ye mpata ye wo ye nsuo mu tina masa wo we Ghana fish pa edin e fe nyanwanwa said ne ura ye dwemu a ye na eco store no foreign fish ya ne boarding a chain local ones no Ghana for toy no more chain local bona ho ban na de foreign someone board the power e be twice of local fish so beto yes na nyina na betimi ato ti ya ye ntimento na ze ya wie that's it ye to be cause poison ye ho sa ti ne yare bebre hey munya yo wate wo bi ti ni fie ni etu Galamsey abefa ne dan achi a wate toilet so abu na gum time we ade ya kan o yo eti eneso Dr. Mahmoud Baumia eko vetting okay on the face I think so okay think so yem so me we no on a bit your phone lines me phone number WhatsApp 0302211701 702 703 704 0302211701 702 703 704 enti no na kwasi wawe mami fa the hawk and to swim okay Baumia bows Akufo blows his own trumpet enti na another dan Akufo na e kana seven so bi enso ntuma ahata fam wa wankasa si wade e de hata botu bi on sampa ntuma mu ofe oso oba ye wa be ya agodie empotuma odo ye no Ghana fo nyina de enyim jaja to bi enim sampa oba sebi wa be di Ghana abrosa keeping Araba on the bench is absurd. Lawyer removed means removed, court door shut. Enti Clement Opoku Jamfi aka CID and ekase on to say odo gidi say nke yi toku no ampa eye papa say yi so free o a Supreme Court judge is an say uchi koku a onni nimba. Ghana Burkina forge deeper energy friendship. Ti Ghana ne Burkina Faso ayonfa no penfo hyimu kena pa. Jobs not a state of emergency key to ending Galamsey. Orensi ana ekasa o si enwuma mmobunu benya ye na betimi aboba Galamsey tu atwa na enye state of emergency no na betimi aboba mfa the inside university asha sefa of course eulogizing Osaje for Dr. Kwame Nkrumah 160 years on the unfinished revolution of African sovereignty. Ti Dr. Kwame Nkrumah na ko ti ase a enano kwese twem no nya mfinhia oha ene edu ensia na the inside the worker table amane ese papa ne swadu wona ekita no na eso dodo asemu Medina women entrepreneurs receive 500,000 Ghana cedis boost from Julius Debra. To reach Julius Debra so the 500,000 the same from more emergent for song. Wo Medina. Yeah, Jamasu Medina dwemu. But the word women entrepreneurs no and a year kwesi free. Esa pepe. Tinanu say, "Ore Julius me catch and opening
let's also support Medina entrepreneurs. So ye nyina na yete so edwembo no season nti na man ni ebia next one bedroom mo ai sa no ebia wa mo ani amra de sa na ama 500,000 mo monya bi the women entrepreneurs o Medina dwem eno nti ye na ye men entrepreneurs o Medina dwem mo de beba efiafa course 0302211702703703 akisimi aba meme na emu akwabe. Yeah, Sister Fia Mpacho Majoso. Eda se papa enti. Sister Fia, amani ya wan se wa ho ofentu wa ha metu badin. Okunu wanya ade e na se busuafo di okunu 1 billion kreswa. E so billion. Enya agro. Opa ko tin so o ye be ma se. Sister Fia ma me fanti akese ma Honorable Brata Samu Abremfo MP e ma bibia ni anyaso be kwai. Na woni se woni abema kiss media me MP wo ya aga me bona baso o ba bibie ni anyaso be kwa ya MP we wo masua eda makoma so a me no ke say books and pens a wo ye ma wo masua wo se be kwa bibie ni anyaso be kwa no eni ese wani na galamsefo a mo konsa ya pegalamse no se fia ye timamfo ye ka ho bi because galamse ni bia ntimi masa se so a wo hene o ni mu bi galamse bia ntimi masa se so a assembly matse me assist me minimum bi anase mamufo ye numu bi nti yenja aban kakra na ya nkata nso ye timamufo nso ye mfa ase ne enko ema ye ho artist mi makra wa okuma ye de o mi guso mi ye mafam de wo ye wia wo nya kan ye kwati ni pa ni wia sefia kuromana bedi watam sa galamse ba na ata so letie galamse no o bi sa me ka tiro mi timi kwati galamse fo ni e se di matem se di ma mi atam a ye timamufo na se di atama ka ho asemo akis na kwati galamsefo asembre ma oba wo nya hwe galamsefo be ya dia na osa tete wo mo oya de ekoso na ye na bambo nya kese ma wo ye da say 2 pm e wo so be me na ye mo akwa abai ni aba na je so ye da se pa oda ma ye ntie we na ki me me yo ba 2 pm so mo asante mambo ni aba awasi damira oba asante mambo akwasi said they no sit bodan wa ha no the whole mampon since in kura abrim that's what I was me Judy can one mampon for any more Judy president ya me na His Excellency and another danko akufuado asemo kana me 2 pm na nyaje because His Excellency Goodluck Obama John Dramani Trump Kwame Abebi Mahama papa ba ya fe me nya 8 months o by Afia, I am in India as a NDP for compare 8 years. Wow, any year 8 months. Nagalam say issue ya can ye better. I was in me 2 pm party. I came out him for no form him. Send a man a cassa. Yes, or 2 for ye 2 for my me, or so biana. Obiada, no BNP, Obia, and Galam say issue no, Mr. President Mahama. See a Pesasi tour. I have for no, Yama no for no form him, so I'm Jima. Because what site to be, I was saying yesterday, and go you bet never I could no did them. Yeah. Because of the insurance, yeah, best year. Now, Dr. Mike, I'm a father, I ain't in Alcun. Mamma Chana no pay on it and this is Yami Shramo. Ako Francois, so Medofo Yamuakwaba. Robert, I don't pay Yamuakwaba. Mr. Robert and Timmy and Naso. Mr. Freya, Yankasa or phone, no so Adoma, no low volume, no TV, no so. Eddie and Maye. To Robert Sauti and Car, Yamuakwaba. Okay, we're free so. Na, Yadi Bessina, Quasi, me Mira Sunday me video be. Ura. Yes. As an Enzo. Wawasema. Okay. Na, kwame yenina. Okay. Me hune say, sa netie. Ye me no me no. Me ye fa mu ye mofra bra mu nti. Nyame adom ye nkakra nti. Empese ye ma no so e be fa mu. Nti de enkura no be boso bia na ye. Okay. Because ye empese obakwa ko ye sei, okakwa fo bia de obaye sei. Okay. Basa video na me tie ye hwe ye no. Rather no mom no kwasi aye me say ye say enkura no mom. Okay. Because enkura no ombeni ade pa omuni ade pa nanso uyi nwoma suani fi wono mu a sabi akokodro ye nom ni ade no ehu ni shiro na achi akora no. Okay. Because onfa bibia wonya
Osi wo peweni ade ama no. Osi wo okọ party no ya wono ne yakosi no. Like ye mana ye comfortable because ye nya ne saa. Wo ben nante saa. Na ma me ni busa say de wo fa mu no ena ku ana. Enkuyen na mu ma ye den ahye ye den. Ti de me so kakra me hua ya me ka ne say enkura no ye mo nya de. Okay. Ye ni adaje na me gina ha akwasi nsu gina ha yi. Enti ede ya wo benya na ne bi o fi obehwe nkura no. Eno nso nkire se nkwada no ye nya wom no mo na saa. Enti to ma saram saa. Dabi daachi wan hwe asam kura we benyina saa bebo ye nsobo. Yeah. Ma kura ne mpepa. Won twitwi ne bath house. Wodidi wi a won twitwi ne bo mu. Like oko school ba ma kura ne nya kura. Nani ne wo ho. Discipline bimbra na brabo. Discipline bimbra na brabo. No hunu se bibia nya from sa. Who say NF to be na man kura ne bi enyi na so paade ne wa anya. Na adwen se wi ase di na bro. Sa because no tene ma me ne papa nchen emre bi atwam no. Na obi sa ya na ne nsaka. Yes, yes nyame ye wade to nsem na so hod mu a obeboa ma aba no so ati etumpo. But sometimes nyankopɔ kura de FM. Nyene bia na ehwe be bia nsaka na at a particular time. Sometimes nipa nkasa hunu se nye bibia ope bia na se beka at that moment na open. E just on sanka. So beti asesa we appreciate abrabo ne ye. Eyi ani bre. Pesame nkuminya efiri na abrabo. Ohunu se enne afia na enya. Se ye de nko afia nya de ye de am so be du so bi. Se man kra ya kranti te ne. Afia ka so ko kan wasemu a. Ya ti wo mu ye. Enye late. Yeah. Enye late kra. Onabo asiedu. Ono asiedu na receive. Onabo asiedu. Onabo. Onabo ya mu akwaba. Mini afia me Joseph. Eda sepa. Do be bia ni anwa so be kwai. NDC organizer. Onabo asiedu. Onabo eti. Ofa kwasi. Onabo. So ho ye de. Nyame ado me ho ye pa. Me bɔ ma ba so pa ne mo nkura nhesem ne arechichire nsem. Ene hwe hunu ne ntitiya ya mo de ma Ghana fo nyina no pedia. Na we the national chairman Honorable Johnson Asiedu Ketia na no pay me bɔ na ba so. Okay. Ifan say papa yi na ebedi NDC nim okuni ne ana say party no titre ni national chairman 2022 and some crampo ni eba be yi fagbera his excellency Jamani Mahama di ekwaku no ye papa yi e di ato no so say NDC anwane de yakọ akwada Ghana fo ase na party executives ankasa wo mie bibri ye police station first electoral areas any constituency levels no was so no kwada executive that's the time mo to abama na ye nyi ye MPs ono bo ye ntiem na ye mra na so wadaroma aha o fa che o china na atu aso de free my wife fa che pa nye bo apa why mra na so fa che ye na se ne kasa ne tenten ne se owura sie dum ketia thank you to na okon e papa mu ya me show ntiem fancy ha ye da mo asepa wiki mu paresthesia ho komo ene ye di e wo health tips no so wadaroma nyi free ha ne tie bi ebeboa wo pa na wo so de aboa wo bi a wanya ho sebe ye ochena be ka kire no nti meni akwasi ye tenase ne de health tips no ato aso